whaatal whātu se whaapoponga le nei o tala mai Australia a le Radio Samoa. E la te whasa la wafe tangata na a fie le whainga wa whaingoina le Robodet a le malo Australia le wa whaino mai le so o le a maua la tau wai ngā tupe o pei meni mai le mata upule nei na ua mai atu ina mai le whaiunga le whaamsinonga e te tau ana maua la tau pei meni au le imai al masina nei o se tema. O le whainga le nei ana malo taruai na wa iai le whaitau wafu tangata o se se whaamtalanga na tuuina iai e whaape ua aita lafu i le Centrelink. Pe ama le tonu sa lau warasuta si afe tangata sa le te tawana te tongi ni ana tau tupe i lalo le nei whainga taru mai le nua afesa furu lima a ngai mai le nua afesa furu mareiva. O le mta upuna o le tu la fono mamanu malo ai ni la ua whaelo mai le Services Australia le vasa nei o i rātou ia o lo nafa ma le whaia o ia pei meni e o atu i rasa tolu se furu se tema ua te tongi umatangata na afie le nei scheme. O le amau ane lama la atu si a tangata e anga waa i pei meni nei e whaelo ai le a whai o le tupe maua. Ua pase nei mauta umailua le Parlemene Australia le pili a le Labour e whaatau i swing o le tau ia ma ua whaatulanga ai ma le whaavae mo le mata upo e whaatatau i kasa o ona e whaamatu atu le siosio manga. O lea pili ua whaatulanga ai e te tauna o atu le rua afe tolu se fulu ua whaititia mai i le fastfood tolu pasene leo whai o le kasa e a fia i siosio manga. E ui sa lātou langolangoina le tū la fono a ua wala au pere pātia le Green ma isi fo isui o le crossbench e au lama o na sila sila i nisi tū langa tā ua e winga i le tau. Sauno ai le minsta e ngai mai ia au nanga Chris Bowen o le pasi o le piri ua mawhai ai nei o na whaatulanga se tūlanga mautinoa mo investors ma wha marasi ai le whaatino le amio tonu marasao e whai ngā malo i le lumanai. E fōringa o tau wata le lei mai le tūlanga le whaatinoina o unanga whapisini si le Qantas i le masina le nei o se tema. Ina ua whai lua le company vanele ua whai titia la whai o ana malanga wha lao ngā ina o malanga e whaatuai ia maato po outa ua leiru roa mai isi ana whai ngā malanga. I se pepa whamtananga na whamtu mai le company le mai sanei o whae loai ua tele whai ngā malanga ua toe fo i lawa i taimi masani ma o lo whamani eina fo i taimi sa whaatulanga e malanga ese mataunu wai. Whamai le company e tele mafua anga na mafua i le anga i lumo le company mai le tulanga na iei nei masina ua tuna i atu ma o se tasi la vo ia mafua anga tāua o le si tia leo leo whai o ana tangata whai ngā nuenga. O le presidente manisui o le kengi te pasika ua moria e leo i le mai o se sa ilinga na whaia i se fale le tu i saute o Brisbane. Sa whaatau nuusu e suenga leo i se fale i Holloway Road i Chambers Flat ma maua i eini a upenga ma wha maoningo ni la au whaasaina o tutoai ma potu e ngau si ai whala au whaasaina. O i lātou o po eina e leo e au fiaini a li e to o lua ma se tamai tai, ma isi fo i a li e to o whaasa po eina o na o se vaenga o le suenga sa whaatino. O le atutu rai i lātou uma i e lumo le whaamsinonga i to tonu o le tonu ma sina o lumanai. E le o mamau atu nei na mawai fo inisi tūlanga whaapea i te tonu o sini whaapea nā fo i le whaetu Adelaide ia ma ua maita wina pea le si i tia o i tu ahinga ma ta upu whaapea o le whaanga aina o whala au whaasaina ia atua fo i maleta tōina o la au whaasaina. Ma le tala mulimuli, ua whautua ina e whale tupe le atunuu ina i whaatu wai o le aiai i lana au unanga i le aso tofi o le vasa nei le ua pa utonu i aile aso malo lo whaapitoa ua whaamautu e le malo e whaelo ai le whaaloalo i le tupu tamai tai. Ua whaamaunia mai e le Australian Banking Association bo le ABA o le aso tofi leo le a malo lo ai whale tupe o le winga o le a whaatu ai fo i la nisi o pei meni e pei lava foi o isi aso malo lo o tuanai. O le a mawhai lava peo na whaafasuta ia whale tupe ini mata upu e onga ma mana o mia vavei le fesoasoani a ua whautua ina fo i le whale tupe ana paanga ia fesoata ia ne pea pe a whaia mana o mia nisi fuafuanga whao popo. Tala ia le Radio Samoa mai Australia mo le nei fo ia songa fua mo se isi wha poponga le ansua tai au